Oh, dia mau jemput. Ah. Aleng apa dia? Ano masalah minum obat? Ya kan. Berem doang. Mana lah pada situ mau boleh. Baik. Lagi. Kalapi. Iya, kasih. Aleng apa dia? Ano masalah minum obat itu? Bahaya lah. Karena kita rekor. Karena kita ngerayu. Kita wangi. Namanya aman.
Boy, tinan tuh huli-huli ko ron. Ya. Ah, di mana kita mau deh. Chale. Nggak pernah chale sih. Iya udah ketagi kau. Dapat apa ya? Iya. Lain jalan sini lain deh ya. Jalan sini lain. Ya, tama aja lorong yan. Kalau sering. Oh, dia mau jumbo. Agak keren ya. Kirim ruangan.
Bilang apa? Cerebro. Turun Miki langsung. Iya. Kena aja HP no. Wala na na pa para tumulong. Wala na natin. Macilik kan. Rumah ambil. Macilik kan.